bamare kugenda baramubwira ngo dufite igitekerezo turashaka gukodesha ahantu amezi 4 uduhereza amafaranga bagera abagabo 3 uduhereza amafaranga azabyara ku kwezi tuzajya tugana tuguha kimwe cya kabiri cy'inyungu muri abo 3 iyo akaba yifitiye gahunda yo kwigira Dubai ushaka imikorere ibyikanisa ntabirimo karagira gusa ngo asigataye abandi mu kibazo bazosigara babaniga bonyine iwe yigendeye yifitiye tike yashitse. Ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza webuke ndetse nabigorobye nkwifurije umugoroba mwiza bivanya naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi bose ku isi, turamukije abanyarwanda bose ku isi ukuyemo ibifobagane ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe muri gahunda zose nziza murimo. Abafite imigambi myiza cyangwa se imipango myiza Imana irabasanga ikabashigikira n'ukuri. Tubyifurije amahoro ava ku mwami Yesu Kristo. Turamukije abantu bari ruguru ku matongo y'abasekuruza mu bibanza by'abasekuruza banze kubisiga bakaba bakibirimo. Muri abantu b'agaciro kandi muri abantu b'ingenzi turabubashe tuzamuye amaboko ku bwanyu ngo Imana ibaho umugisha. Turamukije umuryango wa M23 cyangwa se AFC aho muherereye hose, umuntu wese wumva ko kwirwana ariyo ntego yonyine yo kubaho neza turamusuhuje. Turamukije abantu bose bakunda ubwoko bw'abanyamurenge, abantu bakunda abanyamurenge, abanyamasisi bava muri kiriya gihugu ca Kongo kubera ko barangwa turabasuhuje kandi namwe turabiyegereje. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi. Iyo tuvuga gutyo tuba turamutse abantu bakunda, abantu bagira urukundo muri bo, abantu bagira imitima myiza muri bo, apana babandi bagira zamugusha hoya. Dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro wahisemo neza cyane. Imana iguha umugisha kuba waremeye kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari. Twebwe twarababwiye ngo intego yacu yo kuza kuri YouTube no gushaka brand cyangwa se kuyagura. Ntabwo twazanywe na YouTube n'ibibazo byacu, ntabwo twaje kuri YouTube kubera wapi. Twebwe twaje kuri YouTube kubera intego yo kwagura brand no gushaka amafaranga. Nibyo bintu biri byatuzanye kuri iyi mihanda. Nta mana nta buzima niko yandirimba ivuga. Turabakunda abadukunda kandi tugana tubona ko mugenda mutwereka urukundo n'ukuri. Imana izibaheza umugisha, Imana izibagirira neza. Muri abantu beza cyane, abantu ni beza, urundi ruhande abantu ni babi. Ariko sinumva ukuntu hari aka video nabonye ejo ko mu baturanye mu gihugu cy'u Rwanda narakabonye ndavuga ati abantu habamo inyamaswa, abantu harimo inyamaswa za zindi iyandi ushobora kugufata ikagukuraho ukuboko ikakurya. Ubundi bimenyereye ko wica ico ugiye kurya, ico utarya ntugomba kucica. Mbona abasore 3 nabonye n'urwego rw'ubugenzacyaha rwabivuze ko rwabataye muri yombi. Abasore 3 bahora n'umudamu uvuye mu kazi ngo acuruza amayinite, niko nabibonye babivuga babisobanura. Baramufata, baramukubita, baramutema. Nta deni bafitiye, ntaco bapfa. Ndavuga ngo abantu harimo inyamaswa muri twebwe. Harimo babandi biyambitse uruhu rw'intama ariko imbere ari imisega iryana. Kwica umuntu ni icaha, ariko kwica umuntu mubi ni ukwirwanaho. Ari nayo ntego abanyamurenge bamwe bafite yo kwirwanaho. Sinzi niba mwumvise ako kantu neza. Kwica umuntu ni icaha, ariko kwica umubi ni ukwirwanaho. Kuko iyo gutanze arakwica, ariko iyo umutanze ukamwica ntacaho ubwiza. Niyo mpamvu nzamona abasirikare bavuga ngo yakoze ibyaha ngo hanwe ngo akatirwe ngo rwo gupfa, ngo yakoze ibyaha by'intambara. Ibyaha by'intambara baba bavuga ni cagihe urasa umusivile wowe wambaye tene ufite n'imbunde iwe ari gutyo nta mbunda afite. Bira ni ibyaha by'intambara. Ukagenda mu giturage nka kuri ya leta ibigenzi kaja gutwika imihana y'abantu, kaja kwica abasivile. Biriya nibyo byaha by'intambara umusirikare ahanirwa. Ariko umusirikare warashe mugenzi we akamutanga ntacaha kiba kirimo, ni ukwirwanaho.
uwo niwe muntu mubi. Twebwe iyo twiciwe turababara, nabo iyo biciwe bakababara, ariko iyo agutanze arakwica. Kwirwanaho rero niyo solution ya nyuma, niyo option ya nyuma. Nagaza numva bavuga ngo amategeko ya karate, ngo itegeko rya nyuma, ngo iyo waneshejwe uriruka. No ku rugamba iyo waneshejwe urayamanika. Iyo yamanitse rero ukamurasa, aho ngaho ubukoze cyaha cy'intambara. Dufite abantu bamwe babi batwica badafite kuturya, nta madeni tubafitiye, ntaco akamagora gusa ukomeze. Muri Kongo baduhora uko turesha, ururimi tuvuga, uko dusa, kandi twese birivuga ko twaremwe mu nshusho y'Imana. Ariko kamusanga urwango uriyameze neza, kararumuroga iminsi ngahe, amayinga, imyaka, akakubanaho, akabyara umubona, akagomuka jiginywa, akabaho neza uri kumubona. Ubundi urwanga kenshi ni ubukene umuntu aba afite mu mutima buba bwaramumunze ari kimungu, akumva gusa ibyishimo byiwe nuko umuntu ubayeho neza, iyo mubuza amahoro kamuteza ibirwara, ariko kamuteza ibirwara kumwica yamunaniwe. Mukuru hano hirya azavuga ngo sibomana, turiho, tuzabaho, abana bazabaho, twuzukuruze bariho. Ibyo bintu bivuze mbikomoje ku bantu nk'abari abasore nabonye batatu. Umukuru afite imyaka 40, ndavuga nti Imana y'isi n'ijuru, ubu bugome mu bantu bagira. Byibuze navuga ngo yaramfitiye ideni, nja kumwishuza, ambwira nabi turarwana, havamo gukubita ahantu habi arapfa. Wenda nk'ibyo bya paraxida, ariko uzo umuntu upanga. Twe gahunda yacu no kugenda gusa tugira nabi gusa, duhura n'umuntu dukubita, twica, dutemagura. Niyo gahunda. Akamavuga ngo iyo niyo programme. Muri Kasarane ejo nzica abantu batatu, umoja nuko, Kayore nuko, bungukire hehe nyine. Ibyo basiga urabitwara, barabikwandikaho, urakira. Urwango nibwo bukene bwa nyuma bubaho, buba bwaramunze umuntu. Kwanga umuntu ntaco mupfa, ukamumva gusugiza urwango. Nabonye Dr. Apotre Gitwaza avuga ngo turashimira ngo mwe mutwanga, mwebwe mutwanga, ngo hari iterambere mwatugejejeho, hari izo mwatwigishije kumenya kuvuga no kumenya gukora, mwatwigishije ubuzima. Iyo umuntu akwanga, hari ibintu akwigisha. Rugero rwiza rutoya kuri ya leta ko ngo yanga abanyamurenge, yarabahumuye baja mu bihugu bitandukanye, bamwe baja guhaha ubwenge, ubumenyi n'urukundo. Timuzabona abantu bafasha abantu, umuntu akamavuga ngo azafasha ngo abantu ruguru, ngo azafasha ngo abantu mu Bugande, ngo muri Kenya, ngo nta nyungu afite pe, atari uko abikorera inyungu, ari umutima gusa wo gufasha. Kandi twese tukibiriye gahunda yacu n'ubworozi gusa, twigirire inka nyinshi, tubyare twororoke. Hari mwene wacu abantu 14, tubyare twororoke, tugira abantu benshi, tugira ibintu byinshi. Ariko ugasanga ufite inka 100, karasuzugura wijana kubera ko arica murusha. Nuko abanyamurenge bari bameze ari abantu beza, babatunzi, bagira imitima myiza, batagira mukusha. Ariko ubu nyine abatwanga mwatwigishije ibyo tutagakwiye kumenya iyo mutatwanga. Niko Apotre yavuze, Dr. Gitwaza, ngo wowe utwanga waduhaye amahirwe yo kunguka ibintu byinshi. Uzi ko hari igihe hari akantu nabonye kavuga ngo umuntu nagutera amasa tukaza umurakarira, uzi yafatuye agira ifumbire, iwe yumvise ko urashobora kuba wambaye neza, umuntu akakubona akamagutera amase y'inka, ari amase ntukaza uyanga. Uzi yafatuye ashira ahantu ni ifumbire ushira mu murima ugahinga, ariko uzifumbire y'amase ukuntigira ibigori byiza, bizatuma bishisha, ukabona ikigori kukirashisha nko akundi mutavu wonse neza. Ese no gukamira cyane hajya atakamiye cyane, ukabona ko kirashisha,
ari ya fumbire baguteye bazi ko baba bagucafuza. Nuko ako ni akari gaciyeho tutworeka kuvuga weekend yabaye nziza, weekend yagenze neza, icyumweru gishize cyagenze neza, ariko turihanganisha abantu bafite abarwayi mu bitaro, ababuze ababo, abantu bari muri situation itameze neza, nukuri turabakomeje. Ureke guhura n'ibibazo ngo wigunge, wumve ko isi yose yabimenye. Uzwariga umuntu agira ikibazo akamagira nk'isoni zo gusohoka mu nzu, akavuga ati noneho ubukene mfite, arambabona ko nta kintu mfite kuri telefone, ntacu mfite mu nzu. Reka nkubwire ngo nturi wenyine, abanyabibazo baruzuye. Hari igihe wibwira mu kibazo cyawe ngo nico gikomeye kuruta ic'abandi, ariko wahura n'undi mugasharinga ibitekerezo akakubwira ikibazo ukamubwira ubwoba, ukavuga ngo ndakomeye nta bibazo mfite. Ni posho twari mu bukwe bwiza imbere n'inyuma. Hano ni bwiza, naho inyuma ni bwiza, mu mutima w'harera. Nibwo nabonye umwana w'umunyafrika wakora ubukwe busa n'abadiaspora. Ubundi bamenyereye ko abadiaspora bakora amakwe meza kandi ahenze, ariko ubukwe twari turimo bwari bwiza, bwasaga neza, ibintu byose byari biteguye. No kubera imbaraga z'Imana gusa. Kurya Imana yagusinyiye ikagukingura nta wokinga. Ubukwe bwari bumeze neza pe, nashatse ikosa ndaribura. Bufite ubwiza gusa, ni nka bwa bundi Yesu ngo azamanuka afite. Bazatubwira ngo Yesu naza ngo azaza ngo afite ubwiza, ngo ese n'ubukayangana, n'ubushashagirana, ikintu nkica. Mwarakoze n'ukuri bantu, mwatwerereye amakwe, wowe twerera ubukwe bukagenda neza. Kurya ubuhaya ukaba, iyo umuntu agushize ku rubuga rw'iyo rw'ubukwe ntumutwerere, ubuvuze ngo sinkeneye kuzamfasha mugenza yakwiyambaza. Ariko iyo umuntu agushize ku rubuga abakubwiye ngo igihe uzankenera nawe uzambona. Inza mbabazwa cyangwa atangazwa nukuntu urubuga rushobora kuba abantu 200 hagatwerera abantu 60, kandi abandi babibonye ko bari kubiyambaza bagaceceka. Turagira ngo tukumenyeshe ko watwerera utatwerera takizobuza ubukwe kuba. Uyaduhe uyareke, ubukwe buza buba. Kandi rega mwibuke ko ntabwo tuba tubashira mu mbuga ngo mudutwerere ari inkwano zanyu dutegereje. Hoya kurya tuba tubabwira ngo nawe nunkenera uzambona, nimba ngutwerereye 10,000 by'amanyakenya 5, igihe uzankenerera uzavuga ati yewe ungirira akadeni none ganyishura. Abantu baza batwerera amakwe muri abantu b'agaciro cyane, kurya uwaye umukabo. Ariko ibyo ngibyo byose bizatuzanye cyane. Hari inkuru yangezeho, ndavuga nti yeme noneho abantu ntaho batazashakira amarongo. Ni kanisa rimwe hano muri uyu muhana wacu wa Kenya ga ni umuhana. Basengaga ari abantu bakijijwe bisanzwe, ariko sinzi ko bazabinjira bose baba bakijijwe. Haba harimo n'abesikoro n'abatu. Hari umutipe nabonye uvuga ngo urakora ngo byanga, ngo ugasaba ngo byanga, ngo ukanateka imitwe. Iyo wakoze bikanga ugasaba bikanga, utekeneka guteka imitwe beza bikunda. Kandi iyo wateka umuntu imitwe aza kumva neza, ariko iyo uri kumusaba azavuga ngo kuranteka imitwe. Unaona kitu kama hiyo. Iri kanisa reka ndivuge amagambo nk'atatu. Iyo abantu bafite gahunda yo gusohoka mu kanisa tibaza basohoka bahubutse, ni ikintu baza bicara bagategura bakavuga ngo kubera ko tutazi ubwinshi bw'umubare dufite, tuzamanza dusengere wenda mukumba kakujya kwa bamabungo baza iyo bageze no mu kizungu baza basengera mu masaro y'abantu cyangwa se mu byumba mu manex. Mukavuga ngo kubera ko tutazi umubare w'abazadushigikira cyangwa se nta nkunga dufite, nta bushobozi dufite buhagije, reka tubanze dusengere mwa pasteri Ineza Mwanjega. Icumweru ca mbere hakaza abantu 4, ukabwira umugore n'abana n'abavandimwe muziranye n'abagukunda. Ikindi cumweru mukaza mukabana mwagutse, iyo mwuzuye yanzu mwasengeragamo nibwo muvuga ngo turi abantu bangana gutya, dufite ubushobozi bungana gutya,
uko biri kose umubare wacu ntago twazajya tubura 10,000 ku kwezi byo kwishura dusengera. Ubwo ndavuga ikibanza niko biza bigenda. Niyo nkuru ikanisa nshaka kubahereza. Iyo urangije rero gukora ibyo ngibyo wamaze kubibona ko ufite masse y'abantu ubwinshi, nibwo muza muvuga ngo reka tuje ahantu hagutse byibuza hashobora kwakira abantu kwa mufano 60. Iyo wawe utangira tuzamutangazanya magana, usohoka nge bakagutuka, abandi ntibabyumve, pore pore bakagenda babibona. Iri kanisa bapanze kurivamo, barangije basanga umugabo, nanige kuvuga umunara wiwe uzutanga amafaranga yo kubyara. Bamare kugenda baramubwira ngo dufite igitekerezo, turashaka gukodesha ahantu amezi 4, uduhereza amafaranga bagera abagabo 3, uduhereza amafaranga azabyara ku kwezi, tuzajya tugana tuguha 1/2 cy'inyungu. Hanyuma abyarayo niyo wemara n'umwaka uhawushira inyungu nta kibazo, bivana uko mwavuganye na nyiri byashara. Amafaranga n'ibyasharaga nayo bazabayabyaza umusaruro nyine. Baragenda ari abagabo 3 baje gukaba amafaranga ku mugabo utanga ifaranga zibyara. Barandika, bamare kwandika bacora map yose yaho bagomba gufatira ikibanza ahantu byibuza habaye nk'hagati, hatazagura abakristo ngo mutege moto kandi ngo 100 kugenda 100 kugaruka ngo ibiki oya. Ahantu nko kuri siège ganye nantu ko muri rompuwe ahantu hagati. Bamare kugenda bafata amafaranga 80,000 ngo barafite kushira amezi 4 byibuza bakaza banakodesha ngo n'utwuma dukeya. Hari ibyuma bikodeshwa, hari amasenta akodeshwa, hari ibyuma bikodeshwa nyine murabizi, bigakora ku cyumweru bikaruburwa cyangwa bigakora ku kangahe bikaruburwa, ni ibintu bisanzwe. Bamara kuyafata mugenzi wabo umukuru, nyiri gitekerezo, nyiri mastermind, bose babandikaho n'ibyangombwa byabo. Bamaze kwibandikaho, ariko umwe muri abo 3 iyo akaba yifitiye gahunda yo kwigira Dubai, ushaka imikorere ibyikanisa ntabirimo, karagira gusa ngo asigataye abandi mu kibazo, bazosigara babaniga bonyine, iwe yigendeye yifitiye tike yashitse. Baragiye barayafashe, bamare kuyafata icyumweru cyo gusohoka cyo gusenga, ati runaka yagiye he, tiyagize urubanza rwihuta imbarara. Ni bisanzwe baramuhamagara, bimeze bite, tinagize urubanza rwihuta ariko mwebwe ni mureke nzaza ku cyumweru dupange. Naho type uko nguko ari imuhira yifitiye gahunda yo kwigira Dubai gushaka y'imikorere, ngo yarafite connection ibintu nk'ibyo. Mugabo utari mutoye nyine ariko umujanja. Hari abajanja bahari, abantu bacanutse bifuza ko abandi basigara mu bibazo, ibo bakaja gusa gutuza. Bagiza gutya umunsi umwe 2 3 bahamagaye phone ntiriho, bagiye baramubajije se umugabo yagiye hehe, yagiye imbarara kureba nyirasenge urwaye. Ako nijo gashizemo ka nyirasenge, ibyo wenda umugore yamubeshe ni ibyabo, ariko urumva nyine ntyo buruka babwira kugira ngo nayo bahite bisanisha n'umuntu ufite ikibazo. Bagera aho ngaho gutya baza kumva ko amakuru umugabo yagiye Dubai yashitse. Ati none bimeze bite ko udusize mu kibazo, bimeze bite? Ati mwebwe mwihangane, nagiye mfite connection y'akazi, ndakora ndamagahitiramo, hanyuma ibyo 80 uko kwezi ni gushira, bahemba neza nta kibazo, mfite umushara mwiza, mwente mugira ikibazo, uko kwezi ni gushira nzabashaka $300 zihwanye n'ibihumbi 35 cyangwa 56, tube duhaye wa mugabo ujya twafasheho. Bagize gutya tisawa, uzaba imfura wawa, baratwanditse twese n'ibyangombwa byacu kandi amafaranga byarankayo, iyo wananiwe kuyishura kiri make yageze menshi, n'ubuyobozi inyandiko zirahari, ntantu hataba ubuyobozi ufite inyandiko. Ewane nuko kwezi kwa mbere kurashize, wa mugabo avuna igiti mu ryinyo. Ariko ako kantu sinzi gasobanukirwa, kuko uvuga ngo nukuvunira igiti mu ryinyo, nimba uzufata igiti ukama ugishira mu menyo ukakivuna, nimba baza bakubwira ikintu ntiwumve, nimba uzabire abantu muri comment muze kutubwira ijambo kuvunira igiti mu ryinyo nimba ari ibiki. Kwezi kwa mbere ukwa kabiri, nyira amafaranga ati yeme none byagenze gute ko mutisha amafaranga ya ukwezi kwa mbere, tukaba turi mu kwa kabiri kandi aya mafaranga muzi ko afite inyungu itari ntoya bite? Nimba urane kwishura 3,000 cyangwa 2, reka urubanza rutangire.
urubanza rutangire. Birasakuza mu muhana wo muri Kenya, birasakuza baja muri polisi. Bamara gushika muri polisi barababwira ati twebwe ikibazo dufite, aba bantu n'ubwoko bwacu nabaha amafaranga byara, ariko ntibari kunyishura kandi amezi amaze kuba ngahe 3, none gandagira ngo mubambarize ico banshakaho. Shaka bageze muri polisi bayagukuramo, urubanza rurabaye, bafashe ya nyandiko ati mwebwe aya mazina asa yanyu, izi nimero zirangamuntu si zanyu. Ya Maria nagira nimero, simubizi mwese abazigira, ibi si ibyanyu nibi ngo yego, none nimwishurega mugenzi wanyu ga nyine mugiye adahari, ati twebwe ntabwo twicira amafaranga tutariye. Yes, timwayariye, ariko mwagiye kuyafata muri yandikisha. Kurya niyo uhagarira umuntu kwideni cyangwa se ku nguzanyo nkiyo, nza mbona n'amabanki akubwira ngo inguzanyo ushaka cyangwa se deni ushaka ufite iki. Nka kwa kundi Imana yabajije Mose ngo ese ufite iki? Mose aravuga ngo mfite niko na fimbo, mfite inkoni. Iyo ugiye kwaka ideni muri banki barakubwira ngo amafaranga ushaka nimba ari miliyoni 2 cyangwa 3, ingwate yawe ni iyi, ni inzu yacu. Bakareba agaciro k'inzu ifite, nimba iri hejuru ya miliyoni 3 barari guheza iryo deni, bakakwandika wanirwa kwishura yanzu barayiteza bitewe n'igihe mwavuganye mutacubahirije. Terero mwebwe ntangwate mwashizeho, none gatubahaye kubera ko muri abavandimwe tubahaye 1 cyumweru mugende mukore iyo bwabaga. N'iryo jambo sinza ndisobanukirwa, iyo bwabaga ubuki ibiki, mugende mushaka amafaranga muyazane. Atari uko nimubona murasuye muragarusano kuregwa, leta ntimuyize uko izikora. Ubone nta muntu uzangana leta ntimwohangana, leta ntiwoyitsinda, ntibibaho urindese. Kandi leta ngo nitwebwe, leta n'abaturage siko ndanumva, ariko ngo ntiwotsinda leta. Ningo tutotsinda umuturage, ubundi leta ntuhangana nayo. Ibibazo byabaye, amafaranga y'abandi n'ubu ngubu tuvugana niyinga. Ikibazo ni ikibazo ku bagabo bafashe amafaranga mugenzi wabo bashutse ngo bafungure ikanisa i Nairobi Kenya mu muhano umwe. Ibyo wenda murabizi mwebwe mpambi vuga hiwanyu murabizi. Abantu bagira imitima myiza, abantu bagira imitima yoroshe, abantu bagira urukundo muri bo, turabifuriza imigisha iva ku Mana ngo mukomeze mugene inga ryiza. Twebwe tuvuye kwinjira, wenda mwebwe murabyutse bivanye naho uherereye kwa kundi nzavuga, ariko mureke guhimuka, mureke kwicisha abantu. Uwo mugabo ahantu ari niba afite amahoro, wa mugabo we nimba ubona kino kiganiro wakwihanganye ukihangana byibuza, ukaba wohereje ifaranga z'abandi bana bagabo kareka kubatama ibibazo. Bana bagabo ni bararenga, nibo ntaco bakoze. Ubimfura ukiranuke. Hari abantu bamwe bifuza guhemuka bagata abandi mu bibazo, kandi ikintu nkico ntiwogira amahoro, ugasiga wicishije abandi ukagenda ntiwogira amahoro. Nayo makuru yaratuzinduye kuri kamera zacu z'uyu munsi. Reka tubabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro zacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.